Алыстан жақындан көріп отқан біздің мекендештерге сіздер машина кежик каналын көріп жатасыздар. Бүгін 14 июнь 2020 жыл апта күнгө жекшемби. Біз Ош шаарындағы Жапалак автоунаа базарындабыз. Азыр эми бу навестеги автоунааларды тартып кетемин. Дагы кошумча айта кетчү нерсе, урматтуу көрүүчүлөр, биз 2 аптадан бери Бишкек шаарындагы автоунаа базарында тартып атабыз район. Ошол тартып аткан жигитке дагы мындай комментарийде жакшы сөздөрдү, каалоо тилектерди калтырып кетириңиздерди суранабыз. Бул ошол балага биз жалпы эле биздин каналыбыздын жамаатына чоң түрткү берет. Көптөгөн видеолор тартып, сапаттуу, ыкчам түрдө тартканы. Видеонун астында класстуу комментарий жана жаңыдан көрүп аткан көрүүчүлөрүбүз бар болсо, биздин каналга жазылыңыздар демекчимин. BMW-ны тартып коеюн деп чечтим. Сыртынан да башкача кооз болуп көрүнүп турат. 5-серияда 235-ке 45 18 экен. Балону 2002 жылы чыгарылган, объему 3, эсин байланыш номери 555 11 70 70. Эси көрүнбөйт машинанын жанында. Күн чындыгында аябай ысык болуп атат. Көпчүлүгү эле ушундай дарактардын түбүндө көлөкөлөп машиналарын мында ачып эле таштап коюп кетип атышат. Коробка механика. Комментарийде азыр ушу кичине тыныгууда комментарийлерди окуп алдым эле. Ошондо карнивалды да тартып бериңиздерчи, көрүп калсаңыздар деп атып эле. Мында жаңы карнивал, Kia минивэн, чоң эле минивэн. 2015 жылы чыгарылган, объему 2.2, коробка автомат. Тогуз орунду, 8 орунду экен, кечиресиздер, 8 орунду. Автопарковка, подогрев руля, климат-контроль да двухзонный, мынандай штатный монитор, мультируль, приборный панели да мынандай экен, кичинекей дисплей да бар, өзүндө ортолугунда. Розетка 220 вольтко которо турган. Басы $16.000, 16.000 деп атат. Mercedes-Benz E-класс, 211 кузов, комплектация авангард, седан, 2004 жылы чыгарылган, объему 3.2, газ бензинде, $9.000 деп атат. Жабык экен, мында көрсөтүп кое берейин. Кара кожа отуруштар, коробка автомат. Hyundai Getz. жылы чыгарылган, объему 1.1, коробка механика. Эсин байланыш номери 558 27 30 27. Европадан келиптир. Мындай литый дистерде болгондору. Коробка механика дедик. Алдын кайнектери электро көтөргүчтө, пробеги 167.485 км. Басы канча эле? Басы канча эле? 290.000 сом деп атат. Honda Jazz 2008, объему 1.4, коробка автомат, вариатор болот. Телефон номери 755 111 737. Басы 480.000 сом. Hyundai Avanta 5 2012, объему 1.6, коробка автомат. Басы
8,5 доллар. Да, у Ласетти. Объему 1.6. 2005 коробка автомат. Есін байланыш номері. Балондорда мынандай лет чиоды екен. Арқаңқы көрінішін көрсетейлі. Жасалған мынандай спортивный битті. Басы қанша дедіңіз? 330.000 сом. Салону старт-стоп. Кнопка қойылып тұр, коробка автомат, климат контрольда электронный, дисплейде ондай мониторда қойылған. Chevrolet Cruze 2009, объемы 1.6, коробка автомат. Басы қанша дедіңізлер? 400 мың, а? 400.000 сом. Арқасында 4 партроник датчигі бар. Салон көрсетіп қояйын. Қара кожа, коробка автомат. Hyundai Santa Fe 2013, объему 2.2, басы 14.000 доллар. Номер мен қоша шығарып берем дейді есі. Арқа жағынан көрініші. Салоны қара кожа отырғыштары, монитор бар, круиз контроль. Бұл жерінде круиз деп тұрған, бұл да жақсы функциялардан бері. Подогрев руля бар, помощник спуска с горы кнопкасы бар. Бізге біздің Қырғызстан рельефінде де айбай ыңғайлы кнопкалардың бері, мынандай функциялардың машинада. Hyundai Avante 5 2011, объемы 1.6, коробка автомат. Басы қанша болады? 7,5 доллар. Люк бар. Неге? Hyundai Sonatаға алмашу жолдары бар екен, о ішкі салону. Honda Fit, американец. 2008 жылы шығарылған, объемы 1.5. Коробка механика деп қойып. Коробка механика. Көбінше автомат болады. Американецтердағы жаздан айырмашылығы, ішіне кузов ұзынырақ, бампер ұзынырақ келеді. Мульти руль. Басы 450 дедіңіз, а? 450.000 сом. Hyundai Sonata 2015, объему 2, заводской газда. Басы 12,5 доллар. Коробка автомат. Пробег қанша болып қалды? 75.000 километр. Mercedes-Benz E-класс 211 кузов, седан, комплектация авангард. Çok элегантскен. Элеганс. 2002 жылы шығарылған, объемы 2.2. Дизель. Басы 6.000 доллар. Есін байланыс номері 999 17 40 17. Honda Jazz, ikinci поколение. 2010, коробка механика.
Басы $7000.